Hak absan teriyong arajar priyo kadar basnong saiden kelap long yang jipan skem ya orang basnong batmai uba ije mertong balasya jit kum orang basnong bat uba es kar luki balasya jit kum musketri bat hakane ka juk kasengi lapan skem ru ya kinong kit kam jong ki nyotli kidong jong kasnong saiden pelun kasnong saiden kelap long ya election banjit ya orang basnong hak absan terik leber arajar pun riu hak bagi paiba anong snong glesi menta hakane kejingjit ya kinong kit kam snong hak kasengi ka Schem, ya kinong kamsnong, ya ka sernat lalej ban ai daw sedar basipor ke ilaka nongpo uba loistar lengdo ha ke jia dalang kirurang ba kisnong. Habakren ha ne ke jimpen schem ya orang ba snong bat kinong kit kamsnong uba loistar lengdo ulong ba ke jingjit ya kirang ba snong ke dei ban pentip syak ilaka knang ba kinong lam jong ilaka kinlong kinong pej kinong kmi ha ke por bajit ya kinong kit kamsnong ulong Kailaka berkadar basnong kadang kam ya kejat relang haki lai teli ki mau bersiu ki bakan thop ya kadar basnong kadar barai bat kadar bar jong ke ilaka knang barwan ra ya kejat teli kejinge i jinga stu jumun bat kejinge i long ba nadu menta kasingi tada ki pajba ki don kano kejing bom ya stu jumut haposnong po taw ki dei benya kendo yar basnong knang ban lai na kino kejinge kejimut perkum ki pajba no snong kim dei banya lai na orang basnong lane kinong kit kam snong nang ban don kejinge teli haka imlang kasalang haba ajing kren rang basnong kasnong saiden loong ba lada kinong shnong jong kasnong saiden hi barok gawe lada kidei ki babot ya u ne ki baklem bot ya u ru henrei un pej ya barok lang klem kejing le siliang lane kejing pej mat siliang yano ru bat ukula ru ba un kit khia ya kakam da kejing tibriu tiblei bat ban pendep hok ya kakam kum bala bensiat hu Bu Ivan Sisjun Marthom, Diang menunjur ya ke kamar basnong dan basnong saiden, kakum kiti kendon ane, menta ke arson tarik jong pada April sedang pengajaran negeri. Kadang-kadang kecil pun seru kecil buat tapi wan sada bilang wan sekedar barima, wan sada darbarat, bat unjuk sekedar basnong. Kata kali ke bang kuat, bat penyasu di kuat. Bat nang ni sekmat ngasu buat orang. Balang bay jo kane kubur kiwe kiwe di personal ke setip ba hapo ke ilaka nong po storeship haba kijit urung ba snong ba nakalian jongan planning kanam la apan ai personal ya kido ke ba snong ki ba ngai dalade ba nakalian jo ke grup nakalian jo ke struktur par jo ke ilaka ba nakalian jo ke struktur par jo ke parat aba kiblek kum ki observar ngaso buat om kalau don kita kira basnong kiba wan pan sama ngablani kanam la mana kata ketika pasai dan ba kena kubur kena pakai kita basnong bangakwa bahwa kita basnong kijit kira basnong tip sini ilakan buat ka darbarat kenang ba mengiru sakilang yang kijit basnong buat kenang don mereka Urura apa kenang pada bersnong apa berjer bersnong kalau menjadi berarti milakat de kat li kisnong milakat ya dengan masuk budak mengadai saudara pada subat sat berai kata di belakang paham bagawan jit apakah senang saiden hadir mengalami jit kalau yo lu respon ya bersnong di kurang jadi kene ke history Akajingnya itu jangan pak kunjuru akajingnya itu jangan bersama saya panang ni sakmat kita ye kelam patpi ki kun ki hazar patpi ke bersama patpi ka darbarat kenang berdora kenang begin la menora ya ka syamsu syamsan apa lagi karma